Pini Longringthepi Kachingri Monsam lapen Kachingthur amai pamanpon. Bangso amai along India Prime Minister Narendra Modi nang chetong dunsi Manja along Veterinary Science College, Kolonga along Agriculture College lapen Umpanay along Model Government College kikimji apan long e sompon. Longringthepi aklamalong kapamanpon bangso Kachingri Monsam lapen Kachingthur amai along alohi sarpo amanpen Deputy Prime Minister Narendra Modi chetongdun. Kachetongdun alohi sarpo aphan Assam Governor Professor Jagdish Mukhi lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma chetongdun si kangthum karnia sai dengpon. Lapenan porta Karbi Dimasa Rengma pendanglok Karbi anglong aloki do anak he tumpen methang ajutang cepaklang dumpen si ning arong pen kangthum karnia sai setami padopon. Bangso amai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongthang pen lamthe ki jai pona lamthe arjupon senang. Honorable Prime Minister, thank you for restoring peace in our government, which you successfully established through the above guardianship of Honorable Home Minister Sri Amit Shah and Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. We are fully confident that all peace agreement signed under your blessing will be honored by the court, the Union Government and the Government of Assam. We also have no doubt whatsoever. Keramtang surihini rakre plianing kana hutpen Karbi Anglong District aphan Kachingthur ponjaphan penana sai amu dengponlo. Narendra Modi Prime Minister nang mandat pen apia bangke ki ongdung resim kangtang ki ora song atung pen Monsam alamdon chetok ponlo pusi Assam Chief Minister Dr. Sharma pen mayalong ningjipon. होगी और वृक्षरोपण के जरिए परिवेश भी सुरक्षित होगा। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी मनरेगा, असम सरकार की समग्र ग्रामीण विकास योजना, ये सब कार्यक्रम को एक जगह पर लाया जाएगा और ये अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को यह आश्वस्त देना चाहता हूँ कि कार्बी जनता और असम का जनता ये जो आपने हमको शांति दिया है, ये शांति हम मिलकर बरकरार रखेगा और असम को भारत का एक प्रगतिशील और विकसित राज्य में पहुंचाते रहेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। Bangso aphi alohi sarpo India Prime Minister Narendra Modi hin pen kuti pharohini ra ingkoi mate 220 crore atangka pen manjalong kikim ponji Veterinary Science College kuti pharohini mate 200 crore atangka pen Kolonga along Agriculture College lapen Umpanay along Model Government College kikim ponji aphan long e sompon. Bangso ahus Prime Minister Modi ben kaningje pona tengke det piadang along ke ongdung ki dub dararar tuma phansetami ingthur ponlo. Assam State ar loke doana district along JJM scheme pen mission ki chuna langwar sai ki ponlong loposi PM Modi ben ningje pon. ये मेरे यहाँ के नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के हाथ लगाना
Pini bangso Kachingri, Monsam, lapen Kachingthur amai along lak phoso se armotum chetong dunsi mesen pen pajutpon. News report, Longringthepi Kachingri.